Part in the fight ba. Kin tapok ila ka jong kabot ba kin omsa ban pendi ya. Hakap pisah. Khaddu e wai na kabanta ki kertong ki batrang her ban yo rung hayeng dorbar thau an ke jala na soyong constituency na kabanta south nam shipho na aa kumunong mikmat pat ba ka shipho tere ujamang 8000 arpulai kala long ka sngi kende shadam namar kimtep yanu upat ba un penno yala kamon haki sunduk balad na kani ka jaka hakamiet khandai tere ujamang ki kertong bat kinong yalam jo ki party ki baya khun na soyong kila kala thia kaladam da ka jingkermen ba ki pat ba kinam kan tat yaki baro ringut ki kertong ki khmi lengti bat ki ap dungong ya ka khubor ban ra ya ka thong jingjob kat ba ka jing shisha kalong na padeng ki ringun tang uwei unra ya kala ma jingjob bat sangut ki pendam madan ya ki reng bala shit penap har bat kila pen i bat ba halampung hakini ki benai bala lenno kasoyong constituency kasai lai pusau hajar hinyau spa prapulai ngut kinong thap vote na kini markat nungut kinong kersan kita hendrengut ki kertong kinyo bat manu ban khur nam tam amdan balapan batai lepa ya menta kumni haru kapor shibaji nosni hendre phupra na kashispa kila dap thap vote kiseng ki bala se kertong kilong ka BJP HSPDP TMC UDP NPP bat Congress Komen humol asal excited mat naduk menyun bersyiat nggak isyam hil up ni mo bangin gak berkap itu kabut buat kedai ga sim tu bani kampi pas buat ha bangin gak berkap ni kabut mo jung ami sim kena tu kelong ba kidai ban buat ja utak nang ikmat mo ba kidai ban ba kiken kiaman mo sebab ba kidai ban jet utak nang ikmat ba sen syarhak ya kari ka ban dia tam ya constituency ni mo kata ni kejung ami sim kena kelong ba kidai ban jet utak nang ikmat mo balak ban mo sumber ki development di constituency ya kata ni nama pantai itu semua kajing jenjang yang ini salah ban buat kam macam